Kulak altında жүрбөш керек. Düştü ulak жерге dostlar. Hay. Kulak düştü жерге. Айдагыла жигиттер, assalamu алейкум. Götür. Sal жалга. Barakeldi. Mına bu yakta жүрөт, bu yakta. Şuraya kayda. Şuraya kayda. Ay maşallah. Barakeldi, sırraq balvan. Dostlar, şunca batak bolsa da ulak tez көтөрүлүп атат, дымып жатпай атат. Yolboz! Götür! Götür! Barakeldi, koluna bereke. Götür! Buraya dostlar, mına. Yolboz kolunda. Yolboz, assalamu aleykum. Köpten beri görünmeye kaldım. Kaç жүрүң? Barakeldi. Bereke ayda. Çü canım. Çü canım. Get balkonda. Rossiyadan görüşerek kep razычылыгын билдирип puan көкөз таанышып сүйлөшүп турабыз. Адилет, assalamu алейкум. Павлодар bir kol көтөрү, алга Кыргызстанды кыйып коюлачы. Хором. Алга Кыргызстан! Все, до свидания всем. Maşallah. Oy dostlar. Bomber atkanın qarab. Bomber atkan çıqqan dostlar. Maşallah. Assalamu aleykum ulu urmаттуу konoктор. Бүгүн мына Ош областы Кара Суу районунун кезек улагы. Буюрса мына аттар эми келип атат. Буюрса баштай берсек акырын чоң райондордон. Жембай ака келип аксакал бир жакшы дуа бериңиздер. Мырзабек ака жок окшойт, а? Келиң ака бир жакшы бата бериңиздер, анан баштай берсек. Assalamu aleykum, урматтуу жамааттар. Бүгүн Кара Суу районунун жамааты улак берип атат. Ошо улактын чөчүнө ошо жамаатка ден соолук, үй бүлөңөргө бакыт таалай. Ошо бөөдө кырсыктан Кудайым сактап, ошо улакта тынч өткөрүп бериңиздер. Баар жоңуңуздар ынтымак менен чагыңыздар. Амин, Аллах бар, баар жоңуңарга жакшылык. Разы болсун, кана баштай беребиз анда. Сорундарды айтып коюңуз. Assalamu aleykum balvanlar. Sorunları объявить etip koyun. Rayonlar var. Bilesizler 5000'den alıp gelip alıveresiniz. Anan 10.000'den 10 jolu. 10.000'den 10 jolu. Anan 4-5 tayı var. Barakeldi. Yo hazır yan paket. Nağı üçü daha birek o gelip koysun. Boyavuz boyavuz. Anan tö var tö. Jakşı oynayıp jakşı çağ patanarda örüp kettiler. Barınganda iyi gelip balvanlar. Barakeldi. Barakeldi. Жерден алганга сорун дейт Кадыр ага. Жер таштап бергенге ham саябызбы? Болду ана. Ана көрөбүз. Ана амин. Ар бир жыйында Алланы улуктап турушубуз керек. Алла субхан таала улуу зат, райымды көрүүчү, билүүчү зат, балбандар. Алла субхан таала өзүнүн Кур'анда айтып атат: "Кимде-ким 5 убак намаз окуса, мен аны сөзсүз бейишке киргизем" деп. Кимде-ким 5 убак намаз окубаса, мен андан убадан үзөм деп атат. Акылдуу мусулман бир тууганга уш сөз өзү жетет го дейм. Жамаат, Алла уматыңарды берсин. Жакшы жыйында бүгүн. Сорундарды алып мына Кара Суу району жакшы даярданып келиптир. Өзүбүздүн жакшы жагыбызды, ынтымагыбызды көрсөтүп, сорундарды алгыла болбондар. Аттарыңар мүдүрүлбөсүн. Билеңерге Алла күч кубат берсин, кана амин. Аллаху акбар. Кадыр ака чаап барып таштап берет азыр. Райондордон баштай беребиз. Бисмилла. Таштагыча жөн тургулай. Таштагыча жөн тургула. Уят болбойлу. Maşallah getdi dostlar. Райондордун старшиналары. Таштагыча Ulak altında жүрбөш керек. Düştü ulak жерге dostlar. Hay. Ulak düştü жерге. Айдагыла жигиттер, assalamu aleykum. Assalamu aleykum Gökbörük ormandары. Дойди сал. Assalamu aleykum. Кандай жакшы? Сал. Maşallah. Getdi bismillah degende эле жигиттер. Tarttı. Tarttı. Hazırdan bir suyulgan oңдоп алам. Карап. Haydagıla balmanlar. Haydagıla jigиттер.
Mınaka dostlar, ошентип бүгүн кулак ушундайча башталды. Айланып алып атат. Баяман көтөрүп атабыз. Көтөрүп атат. Баяман. Көтөр. Айя, мынaka достар. Эми гана салдык ошент. Чу. Kelle barakelle mı? Баяман Палван айдап таман. Алай, аяк туруңуздар. Koy kamçılar, bilek. Егенека, аяк туруңуздар. Geldi. Buna bismillah degende de Алай району, Каракулча району, аяк туруңуз, келиңиздер. Bu vaktin başı. Алай, Каракулча, Өзгөн, чоң райондар, келиңиздер. Машалла. Алайбы, бергиле. Сау. Alay rayonu geldi. Егенека, майли, Өзгөн кара. Егенека чечет күнгө ашышты. Егенека сапы. Деген балбан. Ташлап берет Кине аны. камалла болду речет адамдар. Егенека ташлап бересиздер жерге. Ayda. Rayondorga dostlar ruhsat var. 3 yolu birbirine aşırıp çağıp aylantkanга dostlar. Ережеге ылайык. Hazır Egen balban aşırıp beret biröөгө. Баракелде. Бүгүнкү мына Кара Суу району 1-орунда. Ош областы. Баракелде Алай районуга ашырып берип, Баракелде Баяман ат кимдики бар? Баяман Палван чапканат өзүнүн мына Койгүрөң деген өзүнүн аты менен ийгиликке жетти. Баяман Палван Аллахым атыңды берсин. Жамаат айтып кетчү сөз бар мына. Кече Алайда өтө чоң улак болду. Ошо жерде мына 3-4 сорун салып, акырын автомашинаны дагы салып алган биздин намысыбызга жарап Бишкектин атыдан барып чабып аткан ушу Баяман Палван. Кана бериңиздер бир дуа берели Баяманга. Баяман Аллахым атын берсин укам. Ушундай жакшы сорундарды алып, Кыргыздын шу желегини көтөрүп укам. Шу канчалаган мына адамдар дүйнө жүзү көрүп атат сен YouTube'дан биздин улак чапканыбызды. Таза чабып, 5 убак намазыңды оку, оруба сыркаба. Кыргыздын кереге жараган ушундай легендардуу палван болуп амин. Аллаху акбар. Баракелде. Баяшка. Кийинки сорундарда дуа бересиң, укам. Сәл кызып алганда. Деп демигип келесиңер го ошондо. Чүрө. Баракелде жигиттер азыр мына түшүш менен дагы сорун Каракулча району. Ассаламу алейкум Кыргызстан. Ассаламу алейкум жылкы көкбөргө ормандары. Достор, палвандар даярданып бүгүн Кара Суу Бишкек шаарында достор. Кара Суу районунун кезектеги шерине улагы достор. Кара Суу району өзүнүн кезектеги улагын өткөрүп атат. Жылга өткөрүп келген. Мынакей достор, ошентип азыр эле район жетекчиси Кадыреке сорундар жөнүндө жарыялап өттү достор. 10 000 сомдон 10 жолу, 4-5 тай, баш байге төө, андан сырткары 16 райондун таштап бермей, ашырып бермей улактары бар. Ошентип достор, буйруса бүгүнкү кызматты баштадык. Мынакей карагылачы. Бүт ерип, монун баары жер өтө баткак. Тоң жерден тоң качып, көлчүк болуп бүгүн өтө эле торпок ылай болот окшойт достор. Мынакей. Охо, айдачы балбан, карачы. Чер жазып кумардан чыгып чабып айдап баратат. Мынакей, ушунча убакыт ат багып, ат таптап, ат суутуп, кышка тоңуп, жазда ысып, тердеп Саратанда достор. Мынакей, ушул рахат үчүн достор. Аттын үстүндөгү улак ашырып чапкан рахат үчүн. Өтө сонун болуп атат достор. Салам алейкум, жакшыбы? Мынакей, ашырып береби, жерге таштайбы? Жок, ашырып атат достор. Ашырып атат. Сейдалы балбанда экен достор. Бул охо! Көтөрүп, торпокту салмагы жакшы окшойт достор. Карахан. О, улак жерге түштү. Улак жерге түштү, чу. Түштү, улак жерге. Айдагыла. Улак, ой, түшүп эле көтөрүлдү. Же көтөрүлө элекпи? Көтөрүлгөн экен. Ак тилек жерге түшүп көтөрүлдүбү? Жок. Жерге түшпөгөн экен достор али. Мынакей. Бас камчыны. Айда.
қиқырып чапқылап үн беріп, эмоцияны шығарып, жүректегі негативтерді шығарып, достар. Қайдағыда. О, жармаш ұшып атады. Талаш тартыш болды, еме. Талаш тартыш отса да жараша береді, достар. Себебі деген 3-4 кішіден ашып, бары ашылыш ойын өшті. Еме, себебі тасса бол өріп талаш. Hayda. Maşallah. Ay. Oho, buların артынан жүрсем. Бетіңе маска тағып аласың ғой жөнді. Мына талаш. Ені талашқандар ұқсап көреді. Қарба балбан қарба. Дани жауш бір шираққа сен дағы. Мына кел. Ай, дүпір. Сталда екен. Стал ашырып кеткен екен. Kimge aşırat ekan? Gök formaçan jigitke aşırat at. Gök formaçan jigitke. Vay. Barakelde. Bas kapçını. Ay. Bol. Örkende şu muslardan da tayып atkanda. Ketdi. Javalaqtap jarmaşıp. Tak. Шүнтіп, жерге түшкенге шейін, достар, жулу алса, жулу алады, жулу албаса, өз ереже бойынша 3 кишиге айландыш керек, 5 кишиге де аз бұл өтөлік айланды. Ашыр ойын өшкенен жерге таштаса да болады. Қайра баяман өзін ашыр болған екен, достар. Бас! Жа, ташта жерге, ташта! Таштабай бай, атай. Кетті, минге қойған бойынша. Маған шоп жүргендер дағы өте көп. Артынан ерсіп. Камазға деп отауым, не деп отау? Камаз жақты көрсет отау, достар. Таштап ет деп отау. О, таштады. Айдағыла. Айда. Балбан айда. Түсті ұлақ жерге. Ай, мына достар, ұлақ. Жерде. Келді шығармады. Келді шығарма, бекен бол. Ай, түшір болған екен, достар, құлақты. Ой. Құлақ жерде, мына, құлақ не жерде тұрады. Бекі. Жануар жеті қандай атын жүрген мен. Koptu gezip yavruyor. Salgıla jigitler. Jigit oyunu çaptılar. Göküne çıkarıp. Adılbek sal torunu. Ha, para geldi. Sal. Ramazan 605 bin lira. Aydağılar. Öte kızıl başladı dostlar başıyla. Badığın atı batatı olsun. Geldiş balban. Ooo, kaçar baba. Hay. Yok, düşüp aldı bir de ne oldu? Ooo, Karahan benim aylandır otur. Daha bir öde aylandır otur. Kızıl formaçan. Oy. Maşallah. Sağ ol. Akın gidiyor dostlar. Hayda. Oo, sırgak, karma sırgak. Biri sırgak karmadı, biri kızıl formaçan. Kızıl sevetekten kököy ekip şiraktan. Karmadı, buna kendi. Haydi, ikimizden nasıl yeterken. Yok, şiraktan, sırgak saklarken, sırgak. Ha, yol bas ekende, yol bas koyuyor. Katar, sal calga. Ha. Barakeldi, buna bir yakta jüret, bir yakta. Sırgak, hayda. Kamçı, uğur kamçı, men atım, kamçıla, men atım. Vay. Sırgak, hayda. Ay maşallah. Barakeldi, sırgak balvan çıkar. Karakılca rayonga aşırağız. Зор болды, достар. Сыргак балбан, оңатын берсін. Балбандар жадан бері. Видите, такой теленок большой. 65 килограмм мяса там. Ана сал, төрен жалға салға. Мына төрөкө ашырып атат. Это теленок только настоящие богатыря. Вот настоящие наши кыргызы только таскают. По всему миру нету больше нигде.
Пиропалван hareket кылыңыз, жауап жерге таштап беребиз. Бара келди. Ошо областы өзгөн районунун палваны. Бизде мына жаш чыгып Төрө балбанда. Сыргак палван. Вот он только что выиграл $100 вот. На кыргызский сом мы сейчас переводить, это будет $100. Вот видите, приз получает. Там конверт есть деньги. Сыргак оматын берсин кам. Бара келди. Сыргак палван чапканат өзүнүн Кара суу деген өзүнүн аты менен ийгиликке жетти. Сыргак кана амин. Алла оматын берсин, ийгилик коштоп, жакшы сорундарды алып жүрдүн. Аллаху акбар. Баракелде. Кут болсун. Малиса өзүнүн уулу Сыргак палван мына бүгүн экинчи сорунду алып кетти. Аракет кылгыла жигиттер, мына кайрада түштү окшойт. Райондордо Улак жерге түшкөн экен. Райондор чөлө экен, жалда жүрөт. Мына достор. Баракелде Кыяс палванга келет, Кыяста палвандар. Жерге түшсө. Ашырчы кимге ашырар экен? Кана. Жок. Мына ашырып атат, кимге ашырар экен? Хай. Ой, молодец. Сөз жок, ушундай ыргытып ашырган жагат да. Ыргытып, башынан бийик көтөрүп туруп ашырып берет кээ бирлер достор. Так. Мындай машиналарды алыш керек бияктан. Камазга деп атат достор, Камазга. О, императорду минип алган экен го. Азыр мына балага берем. Руслан балбан келип калган экен достор. Руслан балбан. Чыгар, Руслан Камазга чыгар. Руслан де. Ашып тур, кечиресиң. Апыл ашып. Руслан ачып жерге таштап бересиң. Кетти. Болуп да сен лейсенсин алып жетпей албайт ол. Жүрөйт да. Кетти. Баракелде мына. Базар Коргон районуна ашырып мына. Таталакайдан алып келген биздин палван. Ошо областын Алай районунун палваны Адыл палван. Алай командасынын тренери, жетекчиси. Рус Камазга чыгара берсең боло берет. Ана ким бар силерде шыйдагы? Ким бар силерде? Кайсы райондо келиңиздер? Адыл сорун берет. Адыл сорун. Молодец. Адыл палван менен Алмаз инибиздин император деген аты менен Таталакайдан жүрүп келди. Салга кадам жайга. Ал. Кадам жай району келди. Акиян кайра келген экен достор. Ай, машалла. Ассаламу алейкум. Камаз кайдагылар кой. Руслан палван. Жалал-Абад областы Базар Коргон районунун палваны Руслан палван ийгиликке жетти мына. Сорун алды. Ат кимдики көп? Нүкө палван, күйөө баласы Нүкө палвандын мына тораты менен оматың берсин. Руслан кана бүгүнкү жыйында сорундар чоң экен, Алла оматың берсин. Жакшы сорундарды сал. Аллаху акбар. Амин. Бердим берке. 5 жылдыз. Чүрегил аракет кылгыла життер. Нурбек балбан атынан салып кетти Руслан балбан. Руслан, салам алейкум. Салым кут болсун. Башы кандай башталды? Жакшы, таза болду. Ар дайымдагыдай жакшы. Акыркы улакта каерде болдуң, Руслан? Акыркы улак Алабукада болду. Алабукада. Баракелде. Рыскул экен
Көксерек деген жерде болгон улак да. Жакшы. Кандай болду улак? Жакшы, эрдем жакшы болду. Салым болду. Баракелде. Bir tay 10 Жакшы, кут болсун. Кудай буйруса эми алдыда чоң улактар турат, уккан болушуңар керек. Ооба, Кудай каласа. Дайындыктар жакшы болот абы? Баракелде. Руслан, ийгилик. Кеттик достор, улам табасанда. Булар не кылып атат булар? Талашып түшөбү? Жок, түшө элек экен жерге. Жерге түшө элек экен. Кадамжай районунун эми. Акылда экен дагы деле, сыйлашып койбойбу? Бас камчыны. Бас камчыны. Бас. Мына кызык. Мукуп албан талашып атат, мукуп албан. Хай. Эми булар дагы достор ашып берсин да. Өздөрүнүн жамаатына життер. Сыйлап. Баштагай давай. Ташта өрдү достор. Мына сага деди окшойт. Сага да жок, мага да жок болду биягы. Эми талаша өргүлө эми мынаке. Барыңа жок деп таштап коюп отогон. Үмбер айдагы Акжол айда. Актилек бас. Жануарды. Үмбер. Hayda. Kötürlü atak. Yok yerdeken. Maşallah. Barakeldi. Oho, sağ ol. Hayda Tuğan. Kapçını baskı. Жемжеген аттарды, капталган аттарды салгыла. Жакшы ошол менен наркасай, кыйнабайсың. Наркасай. Кир өчүн. Калгулум кылбай. Уландарга зыян кылбай чабы берген. Ой. Машалла. Баракалла, ийгени кайдандырып түшүнгөн. Yaş kalmadı da böyle. Orası. Geride. Ay! Saldırı! Salın atını. Salın. Gelmiş baban geldi. Hay maşallah. Oho! Boy, жақсылық, еркек жақсылық. Еркек келіп қалған екен. Билек. Ай, машалlah. Ой. Ого! Bak kötü oldu. Git. Bayamandı. Bak. Bunlar dostlar, bu ayı bismillah. Şimdi görmem ayıptı. Ömün görmedim daha şu günü artık. Gelen günü artık da atakada. Ne böyle atak. Düş dostlar. Hayda. Sal Jolbert. Boy. Kapardan savundum. Doy. Görün atağı. Vardır görünsün. Tamaşa kılmanlar. Sağ bugünü görmekte de sağ. Sağ. Soraktan arabada.
Vay. Bir öyle git oldu. Bir yağı bekar banyo oldu. Kulakçılardan bir banyo oldu okşaydı. Biletin başta. Ulay bol kaldı ulay. Arkadan çabuk. Kuğan sayın ulay bol. Bak ya. Bundan. Hayya! Salaklık. Dem aldır boldu sağ göp boldu. Limit var. İşte dem aldır o. Kötörlü ata var. Oy ulay paş. Hiç neyse yalan var. Kötörlü ata. Bir canım. Kim var bu arada? Bir canım. Yol baş baldanlar mı? Yol baş. Götür. Bana kendi koluna bereke. Götür. Bırak dostum. Lan. Yol baş baldanlar. Vay. Şu canım. Yol baş baldanlar çıktı dostum. Gel atat bunda, gel atat. Hayda. İki git de gelsin. Söz yok. Bu taşırıp durup, bongdap durup. Hayda bir. Barakelde. Hayda. Yolbas, hayda. Bas. Ay maşallah. Barakelde kutlu olsun. Yolbas palvan çağır kafamızı. İyilik kutlu olsun, iyilik. Barakelde. Gelinizler, Jojo, tibe, aklet, tibe. Çıkar o. Yanadağı bir götür. Naraka tart koysan oraya baldır, Naraka tart koyla. Tart, naraka, kamazga çıkar koy. Kele, kaysıraya, Nurbeyka kegile. Özgön, alım kegen be. Kaysıraya dayar, gelinizler, akeler, vakt az oto bizde. Kaysıraya, Suzak, gelinizler, Suzak. Pazar korgan kepti. Nokat. Özgün, Nokat, aka torpak sonum olacaktı. Şimdi tamam aka bana yerden ona. Karavulca kettik bitti. Kaysı rayon, Kelile, Aşelek rayondur. At kimdiki kam? Jolbors at kimdiki? Kim? Asta mingena Suzak'tan Nurbek akesinin atı menen buna 5000 so'mga. Nurik akesinin atı. Buna TVT'ye salma. Buna kara TVT'ye sal. Ha ber. Azamat ber. Salgıla calga. Jolbors sorunda hazır mı? Kadir aka beretkam 1 minut ha. Tak. Жерге камазга sorun жоқ. Жерге sorun жоқ айтып қойын. Бирок районда 2-3 киши ашып туруп жерге чытайсыңар. Камазга алып келсеңер sorun бар. Чүре аза. Кетти аза, чүре. Акырын жигиттин гүлдөрү. Баракелде Жолбос балбан. Жамаат мына бизден жаш чыгып аткан кыргыздын бир жакшы белдүү. Ушундай мына жакшы балбан акыркы время мына көрө тастап Жолборстун чапканын оматың берсин Жолборс. Sorunду ал кадыракаңдар. Allah merimdir ayımlısın, görücü bilirsin Allah'ım. Bu palvandı Allah özün kadırсың, palvan kılıp jarattın. Gelecekte Allah Kırgız eline keregi tiygen. Şunda bizden çıkan jigit palvanımız bolsun. Legendardı palvan bolsun ya Allah'ım. Şu bizden Kırgız elinin jelegini dünya yüzünü aylanıp ulak çapkan palvan bolsun. Amin. Allahu ekber. Mayukam. Karasuluk tuğanlarga bir dua ver. Assalamu alaikum. Rahmatçı Kazmaklar. Bilimliğinizler küçük süre versin aka. Öpülerden okuyup verip veriniizler. Mutmakta birinci olup veriniizler. Amin. Çürey ver. Allah umatın versin. Onday konak balvanlardı bir süretip keteli. Hazır atman var. Sözke tartalı. Jolbors, assalamu alaikum. Aleykümselam. Kıstaka. Göpten beri görünmeye kaldım. Kayak жүрүң? Oştalım. Can geldin be. Ha, oştam. Kekiş kumal var. Ha, barakallah. Ne жаңылыктар Oştakta? Oştun. Ançamçı ulak aralаштың бар достарың? Oştabı? Жоқ. Ha. Oştalak aram. Ha, жақсы. Ulak qanday болот атат, Жолборс? Ulak. Rayonlar dayar turabız, rayonlar. Qancha salmagı ulактын? Qaysi rayonda dayar turabız? Rayonlar Rayonlar kütürelim. Жана o başında da bir kötörüp tartış barıp
Berip koydum, ne oldu? Sen bir can karmap durğanı kesin. Berip koydum ha. Yolbos, çap, ayda ket. Düştü uvak. Kettik dostlar. Uvak жерге düştü. Uvak жерге düştü. Aydagıla. Aydagıla jigitler. Dostlar, şunca batkak bolsa da ulak kes kötörülüp atar, dымып жатпай атат. Ulak болса жерде жатпай атат. Ай, сразу эле енген экен бирөө. Yengen eken dostlar, yengen vakitine. Yine gel, bayaman okşu. Bayaman. İşte Bekü, eken. Bekü, vaaa! Dekini çıkartır. Katını çıkartır, kötür saldı özle calga. Barakelde. Bekü ayda. Çü canım. Çü canım. Get, Bekü balbanda. Oho, sudan mı? Sal öyle usta. Sal öyle usta. Rahat bol otur, rahat. Qaysı rayonda kelingizler he? Nokat kelevering, nokat. Nurbek aka keling emi, başka hiç kim yok. Nokat kelin. Asıl aka rayonda kelingizler. Bir aksakalga oya çıkıp kayıt gelir. Rayonda starçılar kelgile değer bol çıkılar. Oya çıkarsın. Oya taştamayla kayra gelirsin ha. Noken. Çoğalay. Gelingizler rayonda. Gitti. Buna kadar. Para geldi çüden. Para geldi. Hoş oblastı Alay rayonunun palvanı. Ataklı Beki Palvan. Beki Palvan. Bir kolça koyuz Beki Palvan'a. Omatın versin. Sorun verin aka bir yapın. Oho. Oyacı çarpırır. Kamazga çıkarıverin acıka. Buna ye. Kamazga çıkarıverin anda. Vakitlar. O. Tupar ke sıra sonum olu ezilip kaldı. Kamazga algılı. Beki Palvan omatın bir. Beki, at kimdiki? Alaydan Kutman degen akesinin Zalatoy degen atı menen Beki Palvan mına 5000 so'm aldı, omatın versin. Beki Palvan keçe mına alayda çoğun ulak boldu, alaydaki ulakta lучший игрок bolup 5 sorun salıp benim lучший игрок dep toy esil buğadaga delna sorunun berdi. Jiguli Simerka avtomaşinaga dagı Beki Palvan salıp aldı. Beki, Allah omatın versin, iyilik koştup dayım bileğinden küç ketmesin ukam. Dayım şuttup jakşı sorunlarga salып jur. Allahu ekber. Hay! Beki. Это нормально. Жөнөкөйлө көрүнүш. Шоғыласына адам ушундай жакшылык нерселер үстүндө. Бирөөбүздө ошондо палвандар доогулатат, барды улайт алып калгыса, туманда эч нерсе өзгөрбөсөңөр, а? Бардылар рахмат. Баракелде. Beki barakelde. Bir Savurcan. Ne oldu? Alo. Bir. Jakşı sözün to'da. Rayonlar değer turabız, rayonlar. Tulpar, ap keldi. Keler, tulpar. Kelin. Kamazga tulpar. Nurbek aka, kelin, Nurbek aka, kelin. Rayonlar kim var? Çıkar. Çıkar. Nokat Şaşmayıp başırın aka. Nurbek aka, Kamazga kayra gelseniz sorun var. Jerge taşta verseniz yok. Şunun omatınızı versin. Bana geldi. Oş oblastı Alay rayonunun palvanı. Tulpar palvanına. Tattalar kaydan aldığını bilmeyeyim. Hap geldi birok. Sorun altat. Tulpar palvan omatını versin. Kızmatkega verin sorunu. Kettim nake. Kızmatkega. Assalamu alaikum. Bak tulpar kele. Tulparcan. Tulpar sorunu al gel. Nake dostlar.
Sağ olun, kutlu olsun. Задрал. Sorun da alın, sorun. Такой запах нет сейчас. От вируса, коронавирус, любого вируса на месте убивает. Тупо. Alhamdulillah Rabbil alamin. Bardıq maqtalar Allah'a olsun. Bardıq Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem salatları olsun. Ulaq börekten qarasılık tuğanlarına varına ümületer bütünlük amançılık olsun. Bardıq tileklerini Allah orunlasın. Jamanlıktan, kırızlıktan alış bolup, kırızın gerekene jaraga mıқты жигиттерден өтөрүңүздөр. Amin. Наша Лариса. Кыязда келатат, достор. Гости наши. Кыязда келатат. Добро пожаловать, Лариса. Это не грязь, вот то, что мы это играем, это дезодорант. Любой вирус убивает на месте. Баракелде, Кияс Палван Алматын берсин, Кияс. Баракелде. Ош областы Өзгөн районунун палваны. Кияс Палван! Алматын берсин, Кияс. Ат кимдики? Ат кимдики? Али деген Каракулжалы калаасынын аты менен Кияс Палван 5000 сорун салды. Укасы болду, радисасы жок. Брат, это может Өзгөн келиңиздер, Өзгөн алым келдиби? Кыязга сорунду берем. Өзгөн келгиле, Өзгөн району. Алым барбы? Gelmese bere vergile de. Bular adına razı. Biz много razı. Naka dostlar. Gezekteki. Rayon bitti mi? Rayon bitip kaldı o. Rayon bitti mi? Kıyas Palva mana Özgön rayonu başın sorunu aldı. Edilbay tüdeydi. Aha, Kaşka. Kaysı rayon kaldı? Kolşakan dostlar. Oy boy. Sorun kutlu olsun Kıyas Palvan. Ana kaysı rayon kaldı jigitler, aytып turgulay. Hayda. Taşlagan ya tağı Edil. Yok, taşlamaydı, aşırı terip boş gerek. Ha, aşırı tereceğim tabi. Dostlar, konuk balvanlardan Nokem hazır Rusiyadan görüşelek dep разычылыгын билдирип монтип кубанып экөөбүз таанышып сүйлөшүп турабыз. Адилет, ассалам алейкум. Алейкум. Кандайсың? Манайлар жакшыбы? Качан келдиң? Келгениме 1 жума болуп калды. Баракелде. Кыргызстандын абазына тоюп дем алып бир башкача болуп аткандыр. Керемет. Сиз менен айтып жеткире албайсың. Тем более аттын үстүндө. Башкача да бул. Өзүңүздөр тынчсыздарбы? Жакшы, рахмат күн. Чоң рахмат. Сиздерди YouTube'дан эле көрүп, бир жакындан таанышайлы деп келип калдык. Баракелде. Баракелде. Эми баягы Россиядагы мен баардык ушу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып сендей болуп өтө көп ыраазычылык каттар келет. Баарына ыраазычылык айтып мен да колуман келишинче аракет кылып атам. Рахмат. Сизге Алла разы болсун. Аябай сону тартып атасыз. Эми чет элде жүргөн биздин кыргыз бир туугандар чынын айтканда аябай ыраазы сизгечи. Биз деле ыраазыбыз. Көргөн сайын качан чыгат экен деп күтүп турабыз, тынбайчы. Баракелде. Бу Албанга ашыргыла туугандар келип атабы? Үчөөбүздөн ушу Сибирден келдик. Бу баары конок экен достор. Тууган атың ким? Атым Азиз. Баракелде. Бизде Кудай кааласа улакча, ат оюндарын уюштуруп жүргөн балдарыбыз. Машалла. Кыргыздын жүрөгү каерде болсо оюну када салттагы ошакта да. Баракелде. Бизге Каныбек Акаев деп акабыз ошо жерде улакты түздөп неме кылып берген да бизге. Жөнгө салып баштап берген. Ошону биз улантып жүрөбүз ошо Новосибирде. Ошо Каныбек акабызга дагы Алла разы болсун. Ушундай жакшы беришен адамдар көп болсун. Медейс, Новосибирскидеги, Красноярск, Чита, Екатеринбург, Москва, ошо жактагы Ростов-на-Дону, ошо жактагы туугандарга, улакчы балдарга, кыргыз элиме баардыгына салам айтам. Ишиңиздерге ийгилик, оорубаңыздар. Ушинтип эле ат минип
Жүрө берели. Баракелде. Бардыгыбыз Кудай каласа келели. Баракелде. КамАЗга Сизге сорумга, Алла разы КамАЗга болсын. алып келгиле палвандар. Рахмат Адилет, рахмат. Туған, сен дағы бір бөлішіп кетпейсің бе? Бірге келдіңер бе көм? Бірге келдік. Жақын деле келген турбайсыңар. Жақында келдік, Қырғызстанда улак чаап ушу бүгүн аэропортқа келдик эле. Кыргыз элиме, мусулмандардын баардыгына салам. Баракелде. Дайыма көрүп турабыз ака. Күтөбүз сиздин улак чыгарганыңызды. Ушу Новосибирден келген. Улакка келдик эле. Баракелде. Отпускабы же кандай? Жок, дем алыш. Дем алыш. Кайра кайтасыңар? Кайтабыз, баракелде. Ошол жактагы бир тууган эл журтка баарына салам айтып барасыңар буйрукса. Баарына салам. Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Абакан, бүткүлөрүнө салам. Россияда иштеп жүргөн. Баракелде. Игилик жигиттер. Рахмат. Бир ойноп, чер жазып, жеңилдеп кеткиле. Камерадан неме кылып, шабдан досума дагы Алла разы болсун. КамАЗга алып кел. Бер батайын чакырды, нокаттык жигит. Ай, баракелде. Баракелде. Улак келип калды, достор. Улак келип калды. Кимде экен? Талаш тартыш болуп атат улак. Бой. Бул жерден көтөрүлдүбү же жалдан жүрдү экен? Жалдан окшойт, а? Жерден көтөрүлгөндө. Бой. Жерден болсо жал болбош керек эле. Ушу жалдан окшойт. Жалдан. Мына жерде. Дай. Böyle geldi kamasını dostlar. Hatası olap dedi. Yaklaşık şu 5 minutda da böylece de çıktı. Birden ekran ağılıp geliyor öyle. Getirden at. Kamasını. Миру. КамАЗга çıkardılar КамАЗга. Hadi bak çeket çıktı ne çıkıyor böyle. Kim alıp geldi eken azı dostlar? Qaysi rayon kaldı? Rayon qaysi kaldı? Qiyaz alıp gelgen eken dostlar. Rayonlardı bitiröylü. Qiyaz alıp gelgen eken. Janagala kayra Kaşkat menen gelgen eken. Ulakçılar, uqpağızlar, bunlar ketetelek bir kol kotarıp bağladı. Pavlada bir kol kotarı, Alga Kırgızstan'da kıyır kollaçı. Xoram, Alga Kırgızstan! Все, до свидания всем. Не за что. Келе, qaysi rayon kaldı? Kelgile. Süret Rusya'dan gelgen eken. Rayon, qaysi rayon kaldı? Kadir aka, seni konuklar uzat aşırı bir akılaka ver, akılaka taşlap verir ha? Oğlum kelelek aka, kele versin. Tibe, yakında turla, paldan, yakında tur. Akılaka, жерге taşlap veririz, 10.000 sayağız ha? Жерге taşlap veririz mi akılaka? Жерге taşlap, cemaat toktap turla. Biz aşırıp bergen konuklardı, yolda cüdetmeye çoğu. Ketdi dostlar. Boy. Şunu жерге taşlap Günü aldı, aşırıp berdi dostlar. Sekundda aşıp ketdi. Başka jigittin jalına aşıp ketdi dostlar. Gök formaçan jigitте dostlar. Çağırıp barıp taşlaş gerek la. Oy, taşlayın da otkanda Çıkıp ketken okşat. Barakelde. Kıyas salgan eken dostlar. Barakelde. Ekinci salımı bugünkü dostlar. At kimdiki kıyas? Karakulcalık Ali degen inisinin Ali degen bir tuğanımыздың atı değil oğlum. Bırak, bratишка ulakta kete öğret. Omatın versin Kıyas Palvan, Kıyas amin. Dostuktasın mı Kıyas? Mına Mart ayda жақындап kaldı şu Mart'ta bola turgan turnirde Kıyaslerden жақсы oyun tutup özgüm. Kırgız elinin şu işenişini akıtap жақсы oyun görsetkülü. Allah omat versin, bilengerge güç buğat versin. Özüne kapitan. Allah omat versin, amin. Allahu Ekber. Biz silerge balет ederiz kıskası. Omatın ver, sorunu Kadrakadan alasın. Байке, можете позвать? Olup. Salımını aldı dostlar. Koçon. Çö. Да, отдайте, без проблем. Ulak жерге düşelek eken dostlar. Jana жерге taşlap atkanda birөө julup ketken, ошол боюнча жерде жүрөт достор.
Эми негизи буга дагы эреже киргизип койгону жакшы да. Калыс эми качанга чейин жерге ташта ант минт деп артынан кыйкырып жүрө берет. Бир эрежени бекитип койсо, өзү негизи эреже боюнча 3-5 кишиге чейин уруксат да. Кээ бир учурларда достор мындай да эми экинчи тарабында эске алып коюш керек. Кээ бир учурларда баягы жерге түшпөй сааттап жүргөн, жарым сааттап жүргөн учурлар болуп калат да. Суга ташташы дейт. Достор, мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып бир айтуу сөздөрүмү айтып кетейин. Мына комментарийден өтө көп сурануу иретинде жазылган комментарийлер көп болуп калат. Баягы өзгөчө бул личкага келет, өзүнүн жеке личкама келет. Мен баягы көп учурда техникалык байланыш себептерден учурунда убагында жүктөй албай калып атам жигиттер. Өткөндө ошол алапкан убагы 2 күндөн жүктөөдү себеп дегенде баягы биринчи бөлүмүн жүктөдүм. Ошол кийинки күнү Ошто заказым бар эле, Ошто кызматка тойго барган элек. Ошол жактан эми баягы жолдо билесиңер, эч кандай жумуш кыла албайм. Анан эми талаада жүргөндө техникалык шарт ар кандай болуп калат экен жигиттер. Кээ бир жерде интернет слабый болуп калат өтө эле, кээ бир жерде жаман ар кандай болуп калат. Ошон үчүн эми кийин канча мүмкүн болушунча ошончо негизи эле өзү аракет кылып келем. Сразу эле баягы свежий чыгаргангачы. Ошол колдоп аткан бүйөрмандарга баарыңыздарга чоң рахмат деп айтабыз достор. Россия дүйнө жүзүнүн жар тарабындагы баардык бүйөрмандарга баарыңарга ыраазычылык айтабыз. Улак түшкөн экен. Чу. Улак түштү достор. Салам алейкум. Көтөрүлдү. Жок, азырынча жерде улак. Азыр могу чоңойтойлу анан кирейли. Ассалам алейкум. Жакшы экен. Айда. Мына эми салгылар Salsa. Ulak yoldu. Bana ayakta. Akşam. Çık. Akşam götürdüğünü arkadaşlar. Koy. İskak geldi. Karasu'nun ataklı balbanı. İskak balban. Barakeldi. Hiç kimge verme. İskak da. İskak. Aylandırıp gel. Gaz ver gaz. Bas. İskak ayda. Barakeldi. Dostlar. Бұл өзіп келіп атқан жас жігіттерден достар. Ем ғана 11-ді бүтті. Бұға чейін бұны қайқы табып қалған мен. Бұл Қарасу командасының Қарасу районының құрамында ойнаған жігіт достар. Ақжол балбан. Тұмарқашқа? Тұмарқашқа деген. Астыда Мингелат. Мына өзінің әкесі бізден Қадыр әкемізден жаңа аты мына Қарабайыр. Астыда Мингелат. Ош областы Қарасу районынан Қадыр әкемізден Тумар Кара деген аты менен мына Акжол палбан көрүп атасыздар. Акыр улакта жакшы ийгиликтерди, жакшы сорундар салып атат. Оматыңды берсин Акжол палбан. 10 000 сом сорун салды мына. Кана амин Акжол. Өмүрүң берсин укам, билегиңде күч кубат. Алла субхан таала ошол сени эки дүйнө бактылуу кылсын. Билегиңден күч кетпесин. Кыргыздын көкбөрү оюнун ойноп, өмүрүң узун болсун. Дайым кыргыздын желегини дүйнө жүзүгө тааныткан палбан бол. Аллаху акбар. Баракелде. Тумар Кара. Мына Тумар Кара. Мына таталашып жүрөт Искакты ороп кетишкен бе же башка бирөөгө өтүп кетиптир достор. Башка бирөөгө өтүп кетиптир. Ой. Бекте жүрөт. Бек Алай командасынын ошол боло эмеспи? Бай. Баяман камчысы жерге түшүп калган, эмне болду?
Kamçılı жерге түшүп калыптыр анда. Эмеңде. Кеттим аке эмеңде. Бирөөнүн камчысы экен, өзүнүкү эмес экен. Жерге түшкөн окшойт, а? Жерге түшүптүр достор. Эми жерди тартайлы. Жок, түшпөгөн экен. Ого. Gel atat. Bek nazarda. Hay. Bek nazar. Алай командасын коргонуудагы оюнчусу достор. Талаш. Кашырып бер. Hayya! Kimga birovga, boshqa birovga o'tib ketdi. Oy! Qalash tartış. Çoy. Hay. Aleyküm assalam. Oo, yaklaşık gitti. Timka babam aşıp gelgen eken. Ketti. Şu canavarım. Oy. Timka babam dostlar. Qayсы Қарахан окшойт достор. Ошолбу? Бой. Ошол экен достор. Қарахан. Намазга чыгар. Қарахан деген таштап кетти. Темка чыгардым го. Кадыр ага кимге ашырайын? Конокторубуз барбы? Азыр типке кетпей туркан. Өтө жана Қуанчака келин, Қуанчака. Катуу жүрдү достор. Қуанчака кайерде туруп? Бактын башында. Кара суудан Қуанчака келгенби? Аксакал келсин. Аксакалга салып бергиле. Аксакалга тийбей тургула. Жерге бир таштатып, жерден сорун соябыз, жигиттер. Жерге бир таштатайлы, жерден сорун соябыз. Палвандар укула 1 минут. Жамаат. Сорун көп. Мынандай этип жалдан алып тутканыңарга эчтеке жок. Жерге түшсүн 10 миңден тай кылып сайбайлы. Кандай дейсиңер? Аксакал таштап берсин жерге алды. Тийбегиле. Аксакалга тийбегиле. Бара келди. Ош областы. Кетти достор. О, түштү улак жерге. Түштү улак достор. Тайгаласың. Бара келди. Ош областы. Алай районунун палваны. Тимка палван. Оматын берсин Тимка. Паталакайдан жулуп келди. Оматын берсин. 5000 сом берин. Кадыр ага, 5000 сом берин. Астыда Мингелак. Жалал-Абад областы. Алабука районунун Марал үйүнүздүн Каракаш деген аты менен мына ийгиликке жетти. Бара келди. Матты баккан Маралга рахмат. Мына Темка палван оматыңды берсин. Темка Таталакайдан жулду. Ана амин Темка. Сейдали палвандын бир тууган иниси бизди мына сталканын негизи Темка палван. Өмүрүң берсин укама. Сен да палван болгон, дайым ушу ат жалында ойноп жүргүн, билейиң Алла күч кубат берсин. Алла. Бара келди. Сынулар достор, улак жерге түшкөн. Ана жигиттер. Алга жигиттер. Сартайын баардын аты бөлүнсүн. Жарым дем алдырып турат аттар. Жарымдар. Жокта жарым дем алдырып турат. Ай, чыгышы. Көтөрөдүн тай аласың. Тай аласың. Oldu.
Buranın kamçısını kettiler. Qara. Ortada söyle ortada. Bu balban görgeni ki başka göbek bilen dostum. Yigitler. Bu nasıl? Alaman bu nasıl Allah. Ay var. İstanbul'dan direkt yaptım. Kanka Alay bir kalk koy. Biraz açtan. Haydi. Çek degan formamını çalışıyoruz. Oy maşallah. Canadan beri dümü oyatası yemi dümüyü başladı. Buna gele kaynadı balvan hareket kal. Ara Suriye'nin aksakalı devlete karşılık bir tay alasın artık. Yerdi gördüğünüz dostlar dön. 5. de patladı yerdi. Suğa taşlaş gerek. Alanda çalış gerek. Her oyunun yeri siyah böyle. Alamanda da kaçık satış gerek. Bağ sıcak attırma. Balvanlar, yörmanlar, kulak vergenler. Ha, atalmış. Buna yem uygun. Dımıdı. Bu olganda biraz kadar aynı. Bay geldi baba. Kaçtı Gele kaynadı. Yedir.
Dımır kaldı, dımır dostlar. Dımıdı ulak, dımıdı. Dımıdı. Maşallah, maşallah. Oy dostum. Bunker atkanın qara. Kimdir atkan çıkan dostum. Maşallah, maşallah. Oy. Kamerayla çıkarır kamera. Ne degen kuş dostum. Oy. Koy. Gidiş. Devlet Bir yoldan böyle attı beni dostum. İçinizden ha. Devlet çıktı aşkına çıkaydı gelmiş. Bir şey detmektir ola kalganlar. Şaşpay devlete gel. Öte bir başkaca kadar bulduk şey hazır kıç. Şaşpay bu Yedeş baldan dostlar. Al çıkan eken. Çıksanız boldu. Cemaatler bugün buna Karasu rayonunun bizim aksakalıyız devlete gel. Çüden devlete gel. Yerge taşta perez devlete gel. Gitti dostlar. Aksakalıyız. Çüden bir kaçırınca. Devlet eken calın. Para geldi. Para geldi buna gördünüzler. Öte sonun gelev oldu. Oş oblasti Karakulca rayonunun palvana. Medeş palvan. Medeş. Şunday rezek gelenin kıçlanan yerde medeş yaraydı da umadın versin. Alay koy. Koy durun alay koy okşoşta. Para geldi astıda mingene. Oş oblasti Karakulca rayonundan. Kadir Ökül atasının. Alayko'nu bilesizler har ulaq özünükünün albasa ketpeyt bu. Omadın versin nedeş. Ana amin ha. Allah subhanahu taala siz palvan kılıp jarattık hem şu palvan ele bol durbe 5 vakt namaz okula inşallah. Peygamber sünnetlerine amal kılıp Allah'ım iki düne baktılık olsun. Mingen atın külük basın. Allahu ekber. Kadir palvan pozdravляем. Bir tay sorunuka mana Karasuluklarga bir жақсы dua ver. Şu Karasulukta başka şeyde Kımağınızlar acırmasın. Şu kara toyunuzlar ayağı жақсы ödeder. Şu balakıt çapağınızlar mertmiş bolun. Amin. Barakallah. Naka dostlar. Nayat mingin medeş. Bir tay sorunun medeş balvana olmadığını bilsen. Medeş balvan. Öte başkaça salp ettim. Çiftler.